Sanibona bafowethu. Ndiyathemba niyaphila guys. NguDr Simba ke lo. Umfana omncane, umfana waseGoli. Ndiyathemba konke kuhamba kahle ke guys. All fans in Dr Simba Lwandle Fans Club can now create a unique cut me together. Okay. So kunjalo nje guys. So yeah, sibuyile ko live manje. Sibuyile ko live guys. Ungapressa nje recording. Upress le app ka recording. Sibuyile manje ko live. Thendenze kanje. Mangabe ujahela esikolweni press recording. Abantu basebenzisa ama Wi-Fi manje. Xa ungena nje guys ulike. Ndiyabathanda live basebusuku. Xa ungena nje ulike. Unlikele nje mawungena. Siqale siphinde pha izolo. Ebusuku izolo ukuthi ulive besikhuluma ngaye, besikhuluma ngophi. Izolo besithetha ngoKat Matlala. Izolo ke guys. La khona bensisho ukuthi ukuphuma sekoba nzima kakhulu ukuthi aphume, but enyanisweni angaphuma uKat Matlala. Yo, akumnandi uba nguprofeti guys. Hayi kumnandi ngeke. Hayi kumnandi. Enyanisweni angaphuma. Enyanisweni nje angaphuma. So ulive wayizolo besikhuluma ngonto. So namhlanje uma ninilikeela ninifollower benithi nifuna ukungena deep ukuthi amandla akhushulwa njani. Kwazi bangibani lo ebekumele ukuthi aqalalale. Kubani lo bekumele ukuthi aqalalale ukuze siqale live. So ninilikeele nje bafowethu. Izinto zinjalo. Into ebhayizisa uKat i1. Into embhayizisayo because enyanisweni uKat angayibribe yonke yanto. Ibribery iyathanda eSouth Africa. But ngoku akasenamandla. Noma sethu zama ibail, noma sethu zamani amandla awekho because into embhayizisa i1. Ubhayiziswa spirit. Ubhayiziswa le nyanga yakhe. Hayi iyambhayizisa abafowethu. Umadala nje bekufanele ukhanda imbiza. Akhande nje le mithi le ibhekile ecaleni. Xa ungena nje bafowethu like sizokhuluma ngokukhuphula amandla. Zonke izinto ziqala kwaSpirit bafowethu. Zonke izinto ziqala zenzeke kwaSpirit before zenzeke enyameni. Kusho ukuthi iSpirit sakho nesamo sike saphila. Ingakho sikhona ukubona ukuthi next year July kuzobe kukhona bani, kuzobe kunjani. So isiprofeto siphuma njalo.
So ngibonge kakhulu ebantwini abalayikhayo ubulelwa, ngibonge nabantu abafollowayo guys. Ndifuna ukubonga nje kakhulu. So back to back emandleni. Bafowethu, yazi elifini most yabantu bazelwe nenhlanhla, almost futhi wonke umuntu unenhlanhla yakhe. Wonke umuntu unenhlanhla yakhe azelwe nayo, unesipho sakhe, unendlela yakhe azoyihamba. So kuhambe kufika isigaba la khona inhlanhla kwabanye ezivezayo ukuthi ndikhona. Xa isiveza inhlanhla ukuthi ndikhona, kuhambe abanye bathwase, abanye balungisa inhlanhla. Yabona? Abanye nje balungisa inhlanhla, abanye balungiselwe ngabazali bese bancinci, banganikeza umthetho. So inhlanhla inhlanhla bafowethu kuhambe iphazamiseke ngabathakathi, iphazamiseke zizenzo zakho kwesinye isikhathi, because umthetho awunikezwanga wonke. Yeah. So xa kuhambe ubona ukuthi hayi uzelwe nayo le nhlanhla lena, wayilungisa le nhlanhla, wathwasa wenzani. Manje sekufanele ukuthi ke ngoku ungene la kwisigaba khona, is either sekuyanyanzeleka because ziyakushaya. Sekufanele ukuthi ke ngoku uthini, ulanda into ephilayo, noma mhlawumbi uqinishe inhlanhla yakho ngamaspirit. Cela uyibeka nje kanjalo. Ngicela ukuyibeka nje kanjalo. So ngizocela ukuthi niloko ndiyijampa kwenzela ukuthi nibuze imibuzo. Ngizocela ukuthi niloko ndiyijampa kwenzela ukuthi nibuze imibuzo, because kunephathi engafuna ukungena kuzo deep. Yabona, because i-problem indlela zakhona azifani indlela. La khona sowufaka amandla extra ukuthi hayi mhlawumbe ulanda iringi, mhlawumbe sowuzoba nendlu ozongena uyi-1. Ikhona into yaziyo ukuthi kule ndlu le akusebabo nje, akuseyiyo nje kuphela inhlanhla yami kule ndlu. So sekunezinto ezijulileyo. Yabo. So sikhuluma ngantoni? Sikhuluma ngokukhuphula amandla. Akufani bafowethu. Kunabantu nje like sinenhlanhla sonke emhlabeni sonke, everyone ozelwe unenhlanhla. But amandla wethu akafani. Nenhlanhla zethu azifani. Ukhona umuntu othi hayi ecaweni bayaxhela ecaweni every year, almost every month, because mhlambi imishini zindawo ezifana noShembe la khona kusuke kunabantu abaningi abahlala khona. Kube sekuba nokwenzela intoni, nokwenzela amandla. Khona ukwenzela amandla, kukhona uxhelo kunormal. So
Sakhuluma ngamandla la. Amandla different. Kunamandla. Bafethu idatha lakho meliphela. Cela ukuthi urecord live nje. Maliphela idatha lakho yenza screen recorder because nizokhuluma the way nifuna ukukhuluma ngakhona. Because of apha ndibukelwa ngabantu abaninzi ngokuhlukahlukana. Uyayibona? So kunezinto enizothi xa ndizithetha ningafuni ukuzithetha straight. Because why? Kunozakwethu abaninzi abanibukelayo la. Niyazi ke kumkhakha lo ukuthi ixesha elinintsi siyaxabana. Kungcono abantu bathi i-information yakho ayiphelelanga bakunyatse than uzi-expose. Kungcono ukuthi bakunyatse bathi information yakho ayiphelelanga than ukuzi-expose. So ngicela ukuthi wenze screen recorder la ukhona. Ngaphandle futhi kozakwethu sine-families thina ezisibukelayo esazi ukuthi azisifiseli ukuthi senzo live kanje nje basibone nje singosimba nje kanje. Noba bethanda. Qha inkinga ukhala into enye ukuthi why undlula. Siyazazi. So ingakho ngeke nikhulume straight. Sifuna nje kuphela babhayize sibatishe lesi. Kusho ukuthi igazi lisashiso kwamanje. Okay. So amandla ke bafowethu. Yabona izigaba zokuqala mawusukhuphula amandla. Vele nijampele nje ko topic. Izigaba zokuqala mawukhuphula amandla is when usaxhela inkukhu ibhokhwe. Izigaba zokuqala lezo. Izigaba zokuqala uxhela ibhokhwe uthini. Mase uqala ukukhuphuka uya kwisigaba esingaphezulu. Not ukuthi mawukuyinkukhu kwibhokhwe awunamandla. Cha, amandla akho makhulu. But mase ukhuphuka because even nawo amandla ayakhuphuka ngicela uyibe kanjalo. Amandla uzowazi kahle mase uwalanda basithetha ngantoni. Kungcono nigese menigesa. Mase ngaba sowukhuphuka is when soqala ngokuxhela inkomo, uxhela izilwane eziphezulu. Amandla kanjani? Amandla ayakhuphuka. Kuzothi mekukhuphuka amandla kwabanye. Akhuphuka amandla afikelela ukuthi sekumele endaweni nje kushonwe, sekumele kwabanye not wonke umuntu. Kushana ispirit osisebenzayo that time. But sikhona isigaba la khona sekumele kuchitheke igazi lomuntu. Xa sikhuluma ngantoni? Sikhuluma ngamandla. Amandla ayahlukahlukana. Ake sikhulume ngokuhlukahlukana kwamandla. Esikhulume nje ngokuhlukahlukana kwamandla. uJobe indoda eyayinamandla. uJobe indoda eyayixhela inkomo futhi every year. Inkomo zesishiso esenza isishiso kube liphunge limnandi uNkulunkulu. Yabo, bengamandla kabani? Bengamandla kaJobe. Uthi masofunda khona phaya eBhayibhelini ufumana ukuthi zikhona inkosi kwakumele ukuthi zibulale for ukukhuphula amandla. Kunamandla okukhanya, kunamandla obumnyama. So amandla obumnyama iproblem yawo ukuthi into zakho zenzeke non-stop. Kumele kuhlale kufa umuntu ufa mhlawumbi ndezomzekelo usekwisigaba sebhokhwe nesenkukhu mhlawumbi kwisigaba senkomo. Kusho ukuthi isigaba sebhokhwe isigaba senkomo ayakhuphuka amandla. So
um so kusho ukuthi mawukwesigaba esi usekulevel 1, wenza inkukhu zakho, wenza into zakho, ibhokhwe zakho, uphume ku-level 2. Level 2 kula khona kusuke kuthethwa ngenkomo. I-level 2 uzophuma futhi uye ku-level 3 ngokwamandla. So inkomo lena kusho ukuthi-ke ngoma sengaba sowuyenza nebhokhwe ezi, sekunendlela owenza ngayo, angenze ndiyibize lana. Sekunendlela owenza ngayo mawusuke usenzani, usenza imfuyo. So ngamandla ntoni? Ngamandla okukhanya. Uyabona? Singasho sithi isigaba sikaJobe kwakusisigaba semfuyo. Kwakusisigaba semfuyo, amandla akhe bewakhuphula ngemfuyo. Kusho ukuthi isigaba esi sakhe sisigaba esiphezulu. Esokuthi uhlale wenzeni? Wenze ishishiso kube liphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kube sekuba namandla obumnyama. Amandla obumnyama, yes, ungaqala ngebhokhwe ungaqala ngenkukhu, uthi ibhokhwe, uthi inkomo, into zakhona ziyashesha ngoba kujahelwe kufikelwe ebantwini. So uma ngaba sekufikele emntwini, kula khona amandla akho esuke esebenza kahle. Kula khona asuke esebenza kahle ukuthi ayike kusho ukuthi manje sesizo-eda kulo mndeni wakwaSpirit, ngoba sasithe apha ekhaya thina sifunani? Sifuna imali. Sasithe apha ekhaya sifunani? Sifuna amandla. So uyaqala uthini? So uyaqala uya-eda-ke umane u-eda-ke umane u-eda, and eku-edeni kwakho kube nesigaba la khona ekumele-ke ngoku kube namaphathi ozowathatha ahlale endlini. So before isigaba samaphathi ahlale endlini, ndike ndiyibuyise kancane lento yamandla amnyama kwela iside. Nizonibuza iquestion abantu abafuna ukunibuza. Andazi ukuthi lo live xa sizowenza besilinde bani ukuthi alale. Ndiyaqala ukwenza ulive kulonyaka 2026 njengoba ngoJuly ngo-11 o'clock. Ndiyaqala ukwenza ulive ngo-11 o'clock ebusuku. So sibuyele kwisigaba samandla amnyama. Amandla amnyama uyakwazi nje ukuthi ulande ispirit osilandayo or ulande into ozoyisebenzisa. Nanga umhlekazi usebenza ngaye. Umhlekazi lo cela ukumbiza nje kanjalo. Umhlekazi la soqala khona, soqala nje naye futhi ngento ezincane inkukhu. Simane sisebenzisa namathuna, sisebenzisa zinkukhu ngamathuna, kube sekuba yintoni? Amanzi ezidumbu. Sikhuluma ngomhlekazi mesaqala ukusebenza. But not ukuthi amandla umhlekazi usuke engenawo. Amandla usuke nawo. Amandla usuke nawo. Yabo. Inhloso kukudisha abantu bafethu ukuthi endo zikhona, endo ziyaphila. Asibalisa amaphupha nentsomi lana. Asidingi ukhokho wakho ukuthi approve. You understand? So uyosebenzisa lamanzi lana, usebenzise amanzi ezidumbu, into amanzi amangcwaba, usebenzise nje usebenza ngento zabantu kakhulu, abantu abangasekhoyo. Sisigaba sokuqala leso. Usangena kwi-industry. Mase ungenile kwi-industry la sekumele uziphathele wena. Naleyo ukuziphathela kahle kahle kukhona la isukela khona.
khona la isuka khona before uzoziphathela akuvele umhlekazi athi hayi ahambe uyothatha ngoku. Ukhona la isukela khona ekumele ukuthi ungayi-alawi. Ingakho umsindo kumele umsindo ukhuphuke uphinde uwubuyise mawungumuntu onamandla. Uphinde wenzeni? Uphinde uwubuyise ngoba yes uzokwenza into zakho zikhuphuke kakhulu. Kufana namhla zikuvalelayo, zizokuvalela kanjani? Zizokuvalela kakhulu. Andanoba niyandiva na emakhaya. So kube sekuba nesigaba-ke bantwakwethu la khona-ke kusuke kuthiwa hayi-ke uyaziphathela-ke lapho-ke sekuyazi ukuthi okay hayi-ke seyinguye olethayo. Mhlawumbe umane uthumela-ke, uya-understand-a, baqala abantu bathi eyi ethembisa kuntshontshwa abantwana too much, endaweni ethile kuntshontshwa abantwana. Kube nje nezitori, kunomuntu obulala abantu endaweni ethile, uyathumela-ke that time. So amandla akhona mase ngaba sokwizigaba ziphaphezulu ezokugcina, nelife yakho isuke seyishintshe kakhulu-ke lapho-ke when it comes to into eziphathekayo. La khona usuke sowuhlala nezicubu endlini. Yonke i-ritual oyenzayo you have to ukuthi wenzeni? Uthathe ezazicubu eziya. Yabo? Ngamandla obumnyama, ngamandla okukhanya. So amandla ayi-2. Indlela ziyi-2. Ngezobumnyama, ngezokukhanya. But ziyi-2 azifani. I'm not sure bakune video call engenayo ithi njo. And akuna video call. So izinto zinjalo-ke guys. Mawusuka uthi uthini ubreaka i-curse. Mawusuka uthi ubreak i-family curse, isikhathi esiningi endwezi uzozazi. Ngewungazazi uzozazi mawusuka uthi ubreaka i-family curse. Indlela ayilulanga. Kumnandi ukubukela abantu abafana nabo Elon Musk or abantu abasuccessful, anyone abasimotivateayo elifini. But indlela ilana mawusuka uthi ubreaka i-family curse. I hope ukhona mhlambi umuntu onombuzo mhlamba akabuze nje. Yabo. So ndenza ngabomu ukuthi ezinye izinto ndizichaza straight, ezinye ningafuni ukuzichaza exactly. Kunezinto nami endiziprotectayo because masomdala kwa spirit sowukhulile. Uyafunda uyabona. Asifani bafowethu futhi akusho ukuthi amandla angconwa ngaphi. Kumuntu osuke ezibona ukuthi hayi kungcono mhlambe xa ndiza ngapha, kungcono xa ndiya ngapha ya, usuke kunguwe nje. Yebo, ungabuza nje question abantu abafuna ukurequesta, ungarequesta. I'm just tired nami ukuthetha ndiyi-1 ngoku. Sengathi ndithethi nabantu. Umuntu othi mina ndifuna ukurequesta ungarequesta guys. Kudala ndifuna ukuthetha nawe Simba singathetha. Ngeke ndinivulele nje nami. Ingabi ngathi kunento endiyisabayo. So ulive ukukhuphula amandla zophinde nibuye futhi manike ndenza part 2. Zophinde nibuye kufanele ndenza part 2 because ukukhuphula amandla kuningi.
masikhuluma ngokukhuphula amandla, but ulive wakhona ngiqonda ukuthi nizomenza ebusuku kanje next time. So lawula spirit njenganamhlanje beningaboni ukuthi ningase nihlale isikhathi eside kanje today, but kube nento ethi manivule nje ulive xa kuyobetha 11. So guys, lani khona bafowethu, niyazi ukuthi umthandazo ubalulekile, i-challenge zizinto zalapha emhlabeni. Kwesinye isikhathi inhliziyo iyahluthuka, singabantu inhliziyo iyahluthuka, but ake sizame ngandlela zonke ukuthi mesisenza izinto sicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhona xa sisenza izinto, ngoba abantu abasuke besinyathela basuke bengenandaba that moment ukuthi uNkulunkulu ukhona noma akekho, kodwa akusho ukuthi uNkulunkulu abamsabi, akusho ukuthi uNkulunkulu abamboni, but that moment basuke benjani, basuke bengaboni. So la nitholakala khona kuse-Carletonville bafowethu, abantu abathi doctor, sifuna ukuhlangana naye mprofeti, yeah. So ngoDisemba ezengishilo ndathi kobe kunendumezulu eCarletonville yomcimbi, kobe kunendumezulu nje ezoba inkulu kakhulu guys. Uyobe inkulu ngendlela esisimanga, la khona sobe sihlangene eCarletonville. Kudala nje nisebenzela kuyo, kudala nisebenzela kwisikhathi eside. Khona lapho nizofuna abantu abebhangela nengingababi bebhangela, but okunye nokunye sokuhlanganisa, ngoba lento nithetha ngayo ingoDisemba. Lena andifune ukuxhaswa ngabantu ukuthi kunomuntu ozonixhasa, but mawusuke ufuna ukukhipha onto usuke ufuna uyikhipha kusuka enhlizweni yakho, kusuke ku-right mntana sekhaya, but ndenzela abantu bebhangela noba sibabini noba sibathathu. Ama-ritual thina abantu bebhangela esizobe siwenza that time, nomuntu osathi yena usafuna ibhengela, hayi guys, azobe enzima kakhulu. So ndizokwenza omcimbi ngoDisemba, ndifuna ukuwumemezela kusemanje ngoJulayi 2026. Today I believe idate was i-21 by visit 22. Akhanda ijoke ikhalenda namhlanje, but ezikaJulayi. So ngoDisemba 2026 siyawenza nje lo mcimbi nje eCarletonville nje kakuhle. Ofuna ukukhipha uyokhipha into esuke sithi ndiyakuphekisa Simba. Denzelani? Denzela abantu bebhengela, ukubabonisa abantu ukuthi into yebhengela ikhona, into yebhengela iyaphila. Njengoba abantu bengabazi ukuthi ikhopha ingaba namandla, ikhopha ingamsiza umuntu, ndifuna ukubonisa abantu ukuthi into yebhengela ikhona, into yebhengela iyaphila. La khona sobe sikhuphula amandla siwasa kwenye level. So kuzoba kuhle ke senizovala abantu bebhengela ukuthi sibe nako ukudibana bafowethu. Kuzoba kuhle ukuthi sibe nako ukudibana, simane siyenza lento, simane siyenza lento, simane siyenza. Kuzoba kuhle kakhulu than ukuthi ndiyazi ukuthi sonke sinezikhathi zokuthi sibe busy, umuntu axakeke, plus nama appointanga abantu ukuthi ubani lo uzophatha endawo eso, ubani uzophatha igroup, ubani uzophatha umthandazo, ubani uzobhekana nabantu. Andinga-appoint abantu abanjalo, but la siya khona into esokolisa ngeSouth Africa, ndikhipha iziprofetho, abantu bakhipha 1500 because of iline bafowethu. Ndinitshele nje inyama, because of iline abantu baxakekile, abantu bazidinga iziprofetho from kuSimba, abantu bazibonile iziprofetho zami, abantu abasuke besithi sazi uSimba bazibonile iziprofetho zami ukuthi uSimba ubona kangakanani, even though bengayi limit, but uSimba ubona kangakanani. So I must take back ukuthi ningayibeka kanjani,
kumele ukuthi abantu nibanikeze isiprofeto, not eziprofeto ezi zokuthi hayi ngena abantu bani oza ndikuprofeta. Abantu bazidinga iziprofeto. Abantu bafowethu, uyazi uyakwazi ukuphila ne-enemy, uyakwazi ukushata ne-enemy, uyakwazi ukuzala i-enemy, uyakwazi bafowethu ukusebenza ne-enemy, uyakwazi ukuphila phakathi kwamabhubesi. That's why abantu lidinga ukubenza aware. So isupport yabantu kulomcimbi lo kaDisemba, isupport yenu iyonikhuthaza because umcimbi kumele ukuthi uqhubeke, and nabantu bebhangela kumele ukuthi bahlangane. Kumele abantu bebhangela bahlangane. Kumele abantu guys bakudinge abantu, not ukuthi wena njalo udinga abantu, wena njalo udinga abantu. Yebo, wafika ukhala Simba, siyibona ipotential ngawe, sakunikeza 1500. Manje futhi decent that, you understand? Kumele abantu bakudinge bafowethu, because ndike nibona ukuthi the more the profeta kakhulu ngezinto zesizwe. Yabona amavideo ami kunabantu abawasharile abaninzi eningabazi nokubazi. Ungazubuza ukuthi abantu mhlambi uyabakhokhela ukuthi bashare. Yes, yabakhokhela abanye abantu for advertise, but mina anikhumbuli nikhokhela ngisho ne1. Akho ne1 futhi owakwanifone besides aba advertiser bathi thina siya advertiser lana ngo2000. Akekho umuntu okwanifonela. Uyayibona? So the more the profeta ngento zesizwe, andiyabona abantu baba too excited, very excited abantu ukuthi sengathi namsimba ungalithinta lami igama. Umuntu mfethu bafethu, umuntu asuke from Cape Town, koSwaziland, basuka abantu kuthiwa intoni lamazwe lana na khona nabanye abasuke Egypt beza kuSimba ukuzothola iziprofeto. Uyayibona into efana so abantu bazidinga iziprofeto kakhulu, and nizoninikeza iziprofeto, but yonke into isebenza ngesikhathi sayo. So that's why ninibona ku-social media ndingathanda ukuthi ndibe ngumuntu onjani, ndibe ngumuntu ozodonsa abantu ngawani, ndithi niprofeta abantu. Abantu basuke emazweni, abantu bezofunani, bezofuna iziprofeto zami. I'm not joking. Khuluma ngeminister mina, ngeminister ezisuka kwamanye amazwe ziza kumlungu Simba, anjoke. Abantu basilambele that much isiprofeto, anjoke and advertise lana, anjoke and advertise mntana sekhaya. I know ukuthi nisidinga kangakanani, but intoni and I know ukuthi lo mcimbi lo uzoba umkhulu lo nizowenza, and uzoba mkhulu vele. So sibheke nomcimbi kaDisemba, bantu bebhangela sihlanganeni, masihlangana. Yes, abantu nabantu banento zabo. Wena hlangana egameni likaNkulunkulu, ahlangane negameni likaNkulunkulu, ahlangane negameni lebhengela, ahlangane egameni lengelosi eyeza nebhengela. Yayibona? Sidibaneni thina singabantu bebhangela, silungise amandla wethu, because amandla sinawo. Hayi ukuthi amandla sinawo, amandla sinawo. Enza izinto zenzeke. Ukulungiselela ntoni thina abantu bebhengela? Ukulungiselela uDisemba. Nabantu abathi balifuna ibhengela, you are still welcome. Ibhengela bafowethu lisebenzela wonke umuntu. Asimane sithi hayi wena lingakusebenzeli is because of 1 2 3. Ibhengela ulitshela usalithatha, uxelela usalithatha ibhengela ukuthi hayi wena angeke likusebenzele because of 1 2 3.
yabo. Apha kusemhlabeni guys, you have to ukuthi utestwe, you have to ukuthi ulingwe, you have to ukuthi ube ne-challenge. Sikhula kanjalo. Mna ugogo wandikhulisayo mna belithi xa ninquqheka athi uyakhula. Xa ninquqheka inento esiyibiza ukunquqheka lento okuhakela itsheni. Ngezi language zethu zanamhlanje yabona mawuzohakela itsheni uhamba ngonyawo siyibiza ngokunquqheka athi uyakhula. Mawuthi uyawubheka ubhosi wakhona kuphume oluzipholo ubuhlungu, uhamba ngonyawo phansi athi hawu uyakhula. So elifini kumele vele i-challenge zibe khona. Uzibuze ukuthi yazi bafowethu kubalulekile mawusenza into uyenze ngokwenyani. No matter into yakhona mhlambi kubonakalisa njengesibhaxa. kuNkulunkulu ncama ube sisibhanxa, thembakala kuNkulunkulu. Thembakala edlozini lakho. Kusho ukuthi zizona zinto ezingasoza zikujikela ingelosi zakho kanye noNkulunkulu. Ungathembakali kakhulu ebantwini, kodwa thembakalaphi kuNkulunkulu wakho nasedlozini lakho. So into ebhengela ndifuna ube ndiyibonisa ngoDisemba ukuthi iyaphila, ndifuna ube ndibonisa ngoDisemba ukuthi ikhona and ibasizile abantu. Ingakhethi inyanga, abaprofeti, abathandazi, obhishopi ibasizile abantu abanomali ibasizile abantu ibhengela. Singaze sibale, ungaze ubale, andazi ngaze kuphela ilist. Ibancede kakhulu. So siyothini? Kumele sikhuphule amandla wayo. Kumele sikhuphule amandla wayo. So ndiyayithanda ke njengoba ke siyithetha kanje kwi-social media. Mna andisabi lutho, mna mendihamba nengelosi zami, ndihamba noNkulunkulu wami, andisabi lutho. Andisabi lutho mntana sekhaya. Ndikhumbula kahle xa ndivula isigodlo eCarltonville. Ndikhumbula kahle bafowethu ndibuya kude noNkulunkulu. Ndibuya kude. Ukuba kuthiwa mhlambi ukumemezela ngendlela uNkulunkulu endimthembe ngakhona nengelosi zami, ukumemezela kulityala, hayi, not uNkulunkulu. Not uNkulunkulu. So elami ithemba ukusuka namhlanje ndilithatha ndilibeka kwingelosi zami, ndilithatha ndilibeka kuNkulunkulu wami. Nawe la ukhona thatha ithemba lakho ulibeke kwingelosi zakho, ulibeke kuNkulunkulu wakho. Into mayiconfirme uNkulunkulu, into mayiconfirme zingelosi zakho la ukhona. Ungathathi ithemba lakho ulibeke emntwini. Ungalibeka emntwini but ungalibeki kakhulu. Yabo? Ungalibeki kakhulu. So ibhangela lisamile 1500 alishintshi. Lisekhona nje ibhengela but ndifuna ukunibuyela neziprofetho manje because ndiyabona ukuthi abantu bazidinga iziprofetho. Abantu bazidinga iziprofetho. Iziprofetho zikhona mntana sekhaya. Yabo, nangona nisazama ukuthola indlela zami, ngendlela yami ukuthi ngizoninikeza njani isiprofetho. Because endikukhulumayo akazi ukuthi akukho. Yabona ukuthi bafowethu ani understand ipower iproblem yenu. Ani understand ipower. Ithi iBhayibhile even noNkulunkulu, ndisho even noJesus wazikhipha iziboshwa ezazinkulu. You understand? Ukubonakalisa amandla akhe, yena ufuna uzibonakalisa njengoNkulunkulu. Wena siyazi bavele kumele ukuthi iziboshwa mazivalelwe. But uNkulunkulu mesefuna ukubonakalisa amandla akhe wenza noba yintoni. You understand? uNkulunkulu asuke efuna ukuyenza ukubonakalisani amandla wakhe. So umuntu ofana noKhet ba very few Khet Matlala abantu abangakwazi ukumkhulula spiritually. Luhlobo oluthile labantu, nothi lenyanga abayisebenzisayo.
libheke amandla lenyanga upside down, ndawajika ndawathi ngoba yona inyanga ikhona. Inyanga ikhona ngoba lenyanga lena ize nomngane, but anonomkhomba lo mngani lo kulo mfazi kaKhethi, ize nomngane. Hayi mina Shomi ndisebenzisa inyanga so kwanja kwaya kulo madala lo madala, the more ethi yamkhipha kude more uKhethi enyatheleleka. Azasho lo madala ukuthi yabona manje uzophuma yenza so the more uKhethi ezonyatheleleka. uKhethi intoni uNkulunkulu ukuthi amdinge ngaphandle? Umdinga uKhethi uNkulunkulu ngaphandle because of unyana wakhe. Ukhona umntana kaKhethi uNkulunkulu amdingela yena, athi uKhethi usenomsebenzi. Lo mntana xa ikhula kukhona la uNkulunkulu ikhona lento afuna ukuyenza ngaye, ikhona lento afuna ukuyenza. Nikhumbule ukuthi first idlozi likaKhethi uthe mechaza istory sakhe ke if bomamele kwisayidi lokumamela nesayidi lespirit, uKhethi yamfumana ukuthi idlozi lakhe liloko linaye. Singasho sithi ngumntana kamamakhe, kunabantwana bogogo, kunabantwana bentoni, singasho sithi ngumntana kamamakhe. So kukhona la ukuthi okay uyafunekala ukuthi aphume, but uyophinda abuyele, aphinda athini, aphinda aqhubeke nento yakhe, not ukuthi mephuma sekhululeke 100% unless yena angathi xa iphuma kube sekuba into ke angenza kunendlela angenza ngayo ukuthi ke angabi sabuyela. But yena ukuphuma angaphuma aphinde futhi abuyele, but not ukubuyela ngokukhawuleza. So ispirit mina sinibonise njalo. Ndabuza ukuthi ke ngoku ngubani umuntu ongawenza umsebenzi? Kwathi abancane kakhulu, but wena ungawenza, but bona abancane kakhulu. Sikhuluma la ngoKhethi Matlala bafowethu, ndakhuluma kanje ngeDA, ndathi iDA isazohlangana neANC kuna a year before, and iDA isazoba namandla, yaba namandla nangoku iDA yalawula into ezininzi xa iqala ungena indaba yeANC. So that's why ngisisho ngisithi abantu bazidinga iziprofeto, abantu bazidinga iziprofeto, and kumele ndinikeze iziprofeto, kumele ndinikeze. So zobona mina ngokuzimisela kwenu ukuthi abantu serious iziprofeto bazidinga, because iziprofeto elizithetha zesizwe abantu bayazimamela. So funa ukubonga kakhulu guys, la ukhona uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akuvikele nomndeni wakho, nenikhulekela nje bafowethu. Yabona bhangela likhona, bhangela liyaqhubeka. NgoDisemba sobe senze umcimbi ozoba umkhulu kakhulu eCarltonville, ngendlela esisimanga. Uyobe nje futhi umkhulu nje nyana kulo Disemba lo sibheke kuwo. Abantu bebhengela cha akunanto engizoyifuna bafowethu ukuthi ukuze senze umcimbi masihlanganise kanje dinenzela mina, because amandla ebhangela niwabonile, niwabonile amandla ebhangela. Babuya bazobonga abantu abaninzi bethi mina Simba beningakholwa ukuthi ibhangela lisebenza kanje. Ibhangela liyakwazi ukuqinisha imoto, ibhangela uyakwazi futhi ukuthi ulibeke nje kuwe, ulibeke nasemotweni, ulibeke ngisho nasemzini akho, the way ibhangela lisebenza ngakhona. Uma ngaba sowufuna amandla webhangela ukuthi likunikeze private, usuke uzohlangana nami ukuthi okay Simba ndoda
nami ndifuna ukukhandela abantu ibhengela noma kunento endifuna ukuyikhanda. Lento lena mendiyikhanda cause kukhona umzekelo omncane ke ndinibuyisa ukuthi ezinye izinto zivela njani. Andazi ukuthi ndinikeze noba ndithini. Uma ubheka kwaShembe zikhona into abazisebenzisayo njengeVaseline ngamandla akhona. Uma useqa ujonga ngapha ko-ZCC ukubonisa ilevel yamandla kaSimba ukuthi makhulu kangakanani. uNkulunkulu mkhulu bafowethu. Uma ujonga iZCC zikhona ijokho abazisebenzisayo. So uNkulunkulu awubese senza ke nabanye abantu bakhona into abazisebenzisa ngokuhlukahlukana nangokwamandla, but ibhengela andisho ukuthi liyi-product. Cha, ndifuna ukubonisa ukuthi indawo nendawo umuntu nomuntu usebenzisa into yakhe aliyo product, because i-product yejokho kuklina umuntu, kukuvikela umuntu, kukulwela umuntu ukuthi into zakho zikhululeke. I-product yejokho the same way neVaseline. Makuvuleke, makavikeleke, makaphile, zonke ezazitori. Uyabona? Nebhengela likuvikela, likunikeza inhlanhla, likulwela, lishaya ke lona. Hayi liyashaya. Ekushayeni likhona. Ungashoni le, ungashoni le. Ungathini ekushayeni likhona, ekuvuleni. Ndingaze nibale kuze kushona ilanga. Xa ndithetha ngebhengela ngoba ke senikhuluma ngento yami. Anisakhulumi ngento esiyivayo ukuthi hayi ikhona okanye siyibonayo ukuthi ikhona. So ingakho ke bafowethu ngisisho ukuthi zonke indlela zobe sibhekephi, zobe sijonge eCarltonville futhi ndingacenganga, ndingasho njalo. Qha kuphela ndithi makuzophakanyiswa ntoni, kuphakanyiswa uNkulunkulu, kuphakanyiswa ingelosi zebhengela, wonke umuntu aphakamisa ingelosi zakhe. Ndingasho kanjalo. So into esizobe siyenza kulo December lo ka-2026. 2025 abantu nibanikeze i-opportunity. Nikhumbule abantu bebhengela nibanikeze i-opportunity uze ubone ukuthi uma ngaba abantu njengoba ngisisho ukuthi kulonyaka lo andifune ukuthi abantu ubani makaphathe ntoni, omama mhlambi basiphathele imigubo, otata mhlambi andifune into enjalo. Ndifuna ukwenza mna ndinguSimba. Last year 2025 sihlela umcimbi bafowethu. More than 100 in a period of 12 months. More than 100 yabantu abathenge ibhengela ngo-2025. Abantu bezozibuza ukuthi uSimba wayethule kangaka. More than 100. I'm not joking. Hayi sihlela umcimbi ngoDisemba ukuthi kumele sihlangane ke sisodwa ke thina abantu bebhengela. Akunakwanto erongo lapho. Yazi abantu bayahlekisa bafowethu. Sihlela umcimbi ukuthi ngoDisemba sihlangane. Size sibeke nedate. Sibeke idate early kwenzela abantu bakwazi ukuya kuma vacation, abantu bakwazi ukuzikhipha. Ndiyabulela kakhulu ulwazi. Ndiyabonga kakhulu ebantwini abalayikhileyo bafowethu, abalayikhayo. Ndiyabonga kakhulu. So ndifuna ukunibalisela kahle le ndaba ngoba ithena ukundihlupha nje kancinci, ingihluphe kakhulu. Xa sihlela umcimbi bafowethu ndithi
ebantwini bebhengela guys, ndicela sihlanganiseni. Mna andizuphatha imali, makukhethe umntu kwabantu aba-more than 100 umntu ozophatha imali. Uxolo bafowethu, uxolo ukuthi iyandihlupha nyani le ndaba le, iyandihlupha like serious. That's why ngisisho ukuthi umcimbi wa this year ndifuna yonke into ndibe ndizenzela mna. Uyothi nomuntu othi owebhangela uyothi noba umuntu engezanga athi xa ibona uSimba kwi-social media anyanye kumcimbi endizobe ndiwenza kulo nyaka ndobe ndiwenza mna. Andidinge ubani ozothi hayi mna doctor bengicela ukuphatha, bengicela ukunikeza umgubo, bengicela ukunikeza andifuni abantu abanjalo. Sawuhlela umcimbi wango-2025, sayibeka idate early December ukuthi abantu bakwazi ukuthi-ke abafuna ukuya kuma-vacation, abasheke nabantwana bakwazi abantu ukubuyela emva kakuhle. Xa ngaba sekufika uDisemba, umcimbi ukusasa, kungona abantu bethi sikhipha izimali namhlanje, ndinitshela ukuthi umntu into enjani umntu. Kade abantu bebonga beza nasesigodlweni, umuntu azephethe isamba semali, Simba nansi imali. Abanye bathola izimali zabo, umuntu agcine ngekhola ukuthi hayi mna Simba ndiyabonga, vele yasebenza, bese into ethile kudala ndiyilindile imali kanje ingangeni. Asiyeke i-right, ndenza umsebenzi kaNkulunkulu, ndenza umsebenzi wengelosi zami. Day kusho ukuthi bo-Saturday umcimbi. Thursday ndistart ukuphenika, abantu nibalungisele, ndizolungisa xa kuqeda kufika abantu aba-few. Ndibatshele 6 months back, ndaba-reminder 3 months back, ndaphinde ndaba-reminder 1 month before ukuthi bafowethu abantu abezayo sicela ukuthi babhalise. So ama-guest house, cause mina ndihlala kwiindawo zama-suburbs, ama-guest house eCarltonville ngomakhelwane bam. USimba usabhilda, ndiyayicacisa bafowethu ukuthi abantu bayive, uSimba usabhilda. Yathi Thursday ndaphenika, Friday andiphenika nje ngapha kumele ndisize abantu. Friday kungona abantu befowuna, hayi mna Simba ndisuka eCape Town ndiyeza, hayi mna bafowethu asikwazi ukwenza izinto nge-second, and kune-contract ekube kumele ukuthi ndiyisayine ka-150K. Uyibheke ividiyo yakhona, 150K. Bona imali esasizoyenza ukuthi senze umcimbi for sure yayenza 22,000 something. Kune-contract ekumele ndiyisayine, uSimba uyabhilda. Abantu abezayo ba-few, abanye andazi nokuthi bajike endleleni, abanye andazi ukuthi bathini. So ukubonisa abantu ukuthi bagcwele ntoni, bagcwele ukudlala. Umuntu a-expect ukuthi egcwele ukudlala, ibhangela kumele loko likhikha the way afuna ukuthi likhikhe ngakhona. Hayi mna Simba ibhangela lisafika benikwazi ukubona izinto, benikwazi ukubona izinto before. Hayi mna Simba zange ndabona nix ngebhangela but imali bendiyiphatha. So zininzi izitori zabo zobufakazi, but xa sekumele kuhlanganwe abantu andiyazi iproblem yabo. So that's why ndithile umcimbi ndizowenza, ndiwenzela i-community endiphila kuyo eCarltonville, ndiwenzela abantu bebhengela, ndiwenzela i-community eyakwa-TikTok.
i-community yakwi-social media. So yiyo-ke into endithi nizoyenza. Uyabona ongazanga uzokhala eyi-1 uzosho ukuthi akwabe ndile ndayeka ntoni, ndayeka ubuvila. So ngulo Disemba lo ukwenzela ntoni, abantwana bakaNkulunkulu, ukwenzela uNkulunkulu, ukwenzela ingelosi zami, ukwenzela abantwana bakaNkulunkulu, ukwenzela umndeni wami owasenyameni nowasemoyeni kulo Disemba lo. So kusho ukuthi-ke walala wasala ke bafowethu. So guys, sibonge kakhulu. Amandla mawalanda onke ayatholakala amandla. Amandla obumnyama, amandla okukhanya. Amandla atholakala. But kumele uhlale phansi ucinge ujule. Because la okukhanya ayakwenza ukuthi ube sebumnyameni because of intoni? Because of ama-challenge. Abantu bane-challenge ezininzi. I-challenge uzibona ngesikhathi zama-divorce. Ayikho into enzima njenge-divorce. Ayikho into enzima njengokuxabana nefamily. Ingakho kuthiwa abantu abaphiweyo bathwele nzima kakhulu. Bathwele nzima abantu abaphiweyo ngaphandle nje kokudlala. Kodwa uNkulunkulu usuke nabo kwi-process. Usuke nabo kwi-process. Yabona u-Elijah, ngithanda incwadi yakhe apha khona uNkulunkulu ithi uNkulunkulu ebemondla amondle ngisho nangentaka. Zilethe isonka kuye. So uNkulunkulu ukunikeza i-challenge ozothi mawubhekana nayo. Nawe uzosho ukuzibuza bandidlule njani, but uNkulunkulu uma umbhekisisa uNkulunkulu kwazi ku-challenge kumele ulene into ezininzi. uNkulunkulu uzombona ukuthi ebeloko ekuthwele kule challenge le. Ebeloko ekuthwele kule challenge. So bafowethu, sibonge kakhulu inamba zami zikashintshi zikwibhayo. Silungiselelani, silungiselela ibhangela kumnyama kubomvu. Siyangena bafowethu kuDisemba. Siyangena izitha zithanda, siyangena izitha zingathandi. Ungeza nezigulo zakho, ungeza neproblems zakho. Uzozithulela kwingelosi zami, uzozithulela kuNkulunkulu wami. Uzozithula kuye. Anisebenzi ngokuhlakanipha, but ukuhlakanipha eninako kungaphezulu kokuhlakanipha. Because nisebenzisani ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. La khona sikhona ukubona physically, siphinde sikhona ukubona spiritually. Siphinde sikhona ukubona spiritually, siphinde sikhona ukubona i-past, sikhona ukubona i-present, sikhona ukubona i-future. Ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. So bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Ama-likes amaningi kakhulu ke namhlanje. Kuyasho ukuthi siza nayo. Ithi ke niphinda nini-update ke ulive esizobe sikhuluma ngaye kusasa, ngoba ndishilo ndathi kumele lisondele ecakweni kakhulu abantwana bakaNkulunkulu. So kusasa ndifuna ke ngonibeni ngena in details, but isikhathi zosinikezwa ingelosi ukuthi ningena ngobani. Ndosinikezwa ingelosi yokuthi nizongena ngobani. Namhlanje beningazi ukuthi kumele ningene ngo-11. Kusasa sobe sikhuluma, wena ungacofa nje i-notification bell. Sobe sikhuluma ke ngokupart 2 wokukhuphula amandla. La khona ndinikhele nje ngaphezulu enizobe ningena kuma details. Yokuthi ke ngoma sesikhuphula amandla kuza njani abanye abantu bacebe nje kahle. Umuntu akacebe nje ngokusheshsha. Angabothi lo muntu xa isithi ufuna ama-10 yawathola. Angabothi lo muntu lona xa isuke sithi ufuna imali uyayithola endaba okudlala. Imali nje iqhamuka la ingekho khona. Khonapho sikhuluma ngantoni, singena deep
ekukhuphuleni amandla. La khona abantu basuke besebenzisa umntana omncinci as a sacrifice for ukukhuphula amandla ukuthi umntana masomthuma umntana athumeke. Setshenziswa njani? Zobe ngena in details, ngena ndiyihlaba ndithi. You understand? Zobe ndiyingena ndithi. Ukuthi ivusa uchuku ivusani asihlangananga nonto yayo. Kumele ukuthi abantu endo bazazi ngoba kuthiwa kwenzeka ubumnyameni ekukhanyeni kuyavela. Okwenzeka ubumnyameni ekukhanyeni kuyavela. Why omnye ethwala uchola ukuthi ithaveni yakhe iyagcwala, igcwala ithi phu ithaveni yakhe noma mhlawumbe ibhizinisi lakhe, kuzothi phaya kwambeni kwesikhathi bese ithi pu kuthuleke, kuthi hayi umhlekazi, ngicela umbiza ngomhlekazi, umhlekazi usayile izitolo mandiyibize kanjalo, noma mhlawumbe umhlekazi uphinde kokwabo andiyibeke. Kuza njani? Khonapho kusuke kusisithwalo esinjani. Iyofuna ke ngoku ndihambe ndiyongena, iyaninyanzelisa kwizithwalo ezifana nezoThabo Bester, ezifana nabo Khethi. Iyofuna uba ndiyongena ukuthi uKhethi ingaba sisithwalo okanye mhlawumbi ingaba lento yakhe lena inhlanhla na. So cela upress i-notification bell, ndinenzela le favor lena egameni lokuthini, lokuthi ninikeze olike abaninzi namhlanje nandifollower namhlanje. Kumele ukuthi sifundisane bafowethu ngezi zinto. Kumele sifundisane because kunezinto endithi xa ndizithetha ndinguSimba uchola ukuthi asikisini nje kancane. Siyabonga kakhulu. Engathi sendiya kakhulu, ngizostopha xa ithi 45. Kunezinto endiye ndithi xa ndizithetha ndinguSimba, hawu Simba banomona, oSimba decent that. Uyayibona? Hayi oSimba yonke into sisithwalo. Yonke into sisithwalo koSimba kusukela uba bathwala. Ubani bani siyamazi ukuthi ubani bani usebenze nzima ukuthi abe la khona. So andike ndinigqithise kancinci. Ndicela ukuthi nike nithephe iscreen bafowethu nje kancane, umzuzu omncane nje. Nike nindithephele nje iscreen. Apha ndithetha into ezibaluleke kakhulu la ukuthi ngavele nje kuthuleke. Thetha into ezijule kakhulu la. So ake sibuyeni ebantwini abafana noMamkhize. uMamkhize siyamazi ukuthi uMamkhize bephaya top because ngifuna ukujula ngamandla ngoku. Ukunibonisa ukuthi ento zamandla zikhona. Hayi ukuthi into zamandla azikho. Kuphela abantu abaloko bethetha ngamandla imost ngabantu abanolwazi oluncinci. Ithi ndilungise le puzzle le. So niphe 1 minute nje. Ufuna ukulungisa le puzzle le. Uyayibona? Ndifuna ukulungisa le puzzle le. Kuza njani ukuthi kade wena into zakho zihamba kahle? Ukhuphuka ubuye ithi pu phansi. So bafowethu ngicela sihlanganeni ku live wakusasa, on press notification bell. Noma uSimba ngaqala ngo7, noma uSimba ngaqala ngo6, noma ningaqala ngo10 or niqale ngo12. Into yamandla into ekhona. Xa ukhuphuka yazi ukuthi challenges ziningi. And uma unamandla, ndinihlebele isecret. Ungakhuphuka mhlambi ngomzali wakho. Ubonakala ungathi urich. Kuthi hayi imali siyayibona la.
uNkulunkulu uzoku-expose, meqeda uku-expose abese senza sure ukuthi uyakukhuphula ngokwakhe, ngoba ufuna uNkulunkulu uhlale namakhosi, ngoba vele ungumuntu ohamba namakhosi. And abantu abaningi amandla bayawasebenzisa. Kuba nala kubhidiseka khona, nawe uyosizakala la ukhona. Kuba nala kubhidiseka khona okuncane, uthola ukuthi uyoncedwa njengomuntu onganakekanga ofana noSimba. Kuba nala kubhidiseka khona, ngoba kwesinye isikhathi bafowethu into yokuncedwa inzima kakhulu. Kukhona indawo eBhayibhelini apha engichazayo, cha ukuthi iBhayibheli nami kusamele ndiyifunde kahle, ndiyabona. Ndiyathanda mina nabefundisi abaninzi abanimamelayo mina. Yabona mina ngingomnye nje onabefundisi, obhishophi, o-apostoli abanimamelayo. Kune-part la khona andazi uba ngubani kusho ukuthi khona lo andazi bawalimala. Ndayigcina kudala eli-2000 le verse. Andazi ukuthi walimala emgwaqweni. Kwafika omnye wafike wamdlula, omnye wamsiza. You understand? So uyosizwa, into engizama ukuyisho ukuthi uyosizwa ngumuntu ofana noSimba, umuntu onganakekanga, but ke siyangena because xa siloko sisho sithi oMamkhize banawo amandla. Abantu bathatha ukuthi ijelasi, disendathi, into ethile ingenzeka noba into ethile, into ye-tax ingenzeka noba kubani. But abanye bazobe beshaya idlozi, abanye bazobe betha izipiriti zabo, abanye bazobe beshaya izipiriti zabo ngokuhlukahlukana. Understand into zakho mezingalungi. Understand into zakho mezingalungi uba akuqala ulungise pha kwaSpirit. Ngoba kupha kwaSpirit la uzobe uxelelwa khona ukuthi hayi wena wabhalisa uRafu, but uRafu wakho awulungi, into zakho azilungi. Ingakho kubalulekile ukuthandaza. Uyothandaza kungabi nanto ethi shu. Babe phusha ngomacekeceke babo. You understand? Besenza izinto zenzeke phambi kwakho, qhubeka uthandaza ungayeki. Kunamandla pha kwamthandazo. Kwamthandazo kunamandla angakulasta mhla wabamba uze ungabelieve nawe ukuthi angazani last ixesha elide kangaka lamandla. Because bangaphusha ngento zabe ezinespeed, but zibe zibakhosta, zibe zithini, zibe ziflasha, zibe zisenzana. Baphinde futhi baphelelwe phambi kwakho. Kube ngathi unjani? Wena uNkulunkulu aloku ekukhuphulele kwesithi. Ufane nje ne-twice nje ihamba kancane. So uNkulunkulu anibusise. Dijabule kakhulu guys namhlanje, ndinihloniphe abantu abalayikhileyo, ndinithanda ukufa. So zonibona ke kusasa ezinsisho ukuthi besikhuluma ngamandla part 2. Ivideo yakusasa kungenzeka ibithuse more, kungenzeka ivideo yakusasa iprovoke abanye abantu, but yazini bafethu ukuthi yazi izinto mezikhulunywa uNkulunkulu akacengi guys. Ingakho noJesus wavela wangena ngesibhaxu nje. Wangena nje ngesibhaxu. Andazi baseniqala ukusindiswa noba seniqala ukuthini. Wangena nje ngesibhaxu uJesus. Wangena nje ngesibhaxu. It's because of guys, nisale kahle, ubusuku obuhle. Okunye nokunye sokukhuluma kusasa nenhloso eyamandla, because abantu benza izinto bayazisola kuma social media. Hayi ngifuna udokotela ozonginceda, hayi disendathi, kuze njani uba ndifike la. Yazi ukuthi i-challenge kumele zibe khona. Xa sikhuluma ngebhengela, sikhuluma ngento enamandla. Asikhulumi nje ngento nje. Xa suke sithetha ngento enamandla. Asikhulumi ngamandlanyana mina, sikhuluma ngamandla. Ngamandla. Lento kuthiwa ngamandla. Into ekwazi ukushaya back umuntu osuke ethi yakubulala kufe yena. Into ekwazi ukulanda ngisho nabantu abasuke bethi inkabi zicashile, zithi kusasa ziyakushaya ibhangela zibaveze. Ibhangela linzima kakhulu.
and ndifuna ukuthi kufika uDisemba ndibe ndilikhulise ndilimastare ngenye indlela. Ndiyanitshela bafowethu, le nqola iqhutywa ndimo le. Iqhutywa ndim. Awukwazi ukwenza igroup yabantu ndisho even abayi-10 la ukhona. Ubuthi wena hayi mina ndiyayithemba iproduct yami. Yebo, mna ndishaya igroup sikhule kakhulu. Sesikhule kakhulu kulonyaka lo. Shaya igroup nje enye enzima kakhulu. Sesikhule nje kakhulu. And bufakazi denzani? Ndiyabuthatha ndiyabugcina. Ndiyabuthatha ndiyabugcina. Obunye ndithathe ndibu-expose, ndingabuvezi bonke obunye, ndiphinde obunye ndibugcina. So kude way ndenza ngakhona. Ngoba ndifuna mhlawumbe ezovele sithi hayi mina lento yebhangela ndiyayibona isebenza, ndithi khawumamela lapha bhuti. Yabona ke lo muntu athethayo. Lo muntu athethayo lona useNigeria. Uthi momfonela ndithi nazi inamba zakhe. Ndithi khawumfonele. Uthi usabheke yena futhi uphinde uvomnye futhi waseLimpopo. Uvomnye wangakini. Uvi celebrate othi hawu lo muntu ndimkhonze kangaka lona uhamba uSimba kanti. Kude way uSimba ke enza ngakhona. Ubufakazi ndenzani? Ndiyabugcina ndibahlanganise ngabo. Ndibahlanganisa ngento endiyaziyo ukuthi le iyaphila le. Iyaphila. So njengoba sizohlangana ngoDisemba kumele nasegroupini sihlanganile. Ungasabi. Mna bafowethu no matter ungathi ibhangela lami ulilahlile wathini wathini, ukuxolela ndiyakuxolela. No matter uthethe kakubi ngami, ukuxolela la ukhona ndiyakuxolela egameni likaNkulunkulu. Ubhlungu ufone omunye umntana ekhala. Ufone ekhala omunye umntana. Esho ukuthi yazi Simba. Yazi bafowethu. Esho ukuthi Simba yazi anikwenzanga nto baba. Waninikeza ibhangela imali yami ingaphelelanga. Ndishoda ngo200 ndicela ubuyisa njengamanje. And ibhangela lakho ndalithatha ndalilahlela etoilet. Ndilithathe ndinezinkinga. Futhi ndabona ukuthi hayi inkinga mase ndilithathile ibhangela ndaba nokudawutha. But ibhangela kwabangcono ngongathi likhona. But ndalithatha ndalilahlela etoilet ngokuva abantu ekade bendihlase bethi bazama undihlasela egroupini nala ku social media. Ngokuva abantu umntanami wathatha ibhangela lami uSimba what every reason yakhe. Walilahlela etoilet nesisho. Cabe itoilet zabo ngumuntu wasemakhaya vele lo uyabona kuzizwe eziziflashwa. Walilahla umntanami. Ubuya sethi yaxolisa. So ayinguye i1. Ayinguye i1 i-connection. I know i-connection before bezoyazi mina ukuthi i-connection ingakanani. But the more uthi uthetha nabantu ukucengani kwazi bafowethu. Ingakho nifuna sihlanganeni ngoDisemba ngoba khona la nifuna siyeni khona. Khona la nifuna siyeni khona. Yabo, ibhangela mina into ndiyiphoyo nda instructor nje kuthiwa yenza so kuphela nje lapho. Bakhona abanikazi bebhengela abangaphezulu kwaSimba abaphethe ibhengela. Bakhona abanikazi. Ifana nabantu kunabantu abaphethweyo. Ake senze umzekelo omhle nje njengoShembe. uShembe siyambona bunamandla uShembe. But bakhona abantu abaphethe uShembe esingababoniyo. Sikhulume nje iqiniso bafowethu. Ubheka uShembe xa iqala inyakaza eSwazini abantu bayazi ukuthi hayi kunento eseziyokwenziwa. Xa inyakaza phiphiphi kunento eziyokwenziwa. Because of intoni? Bakhona abantu abaphethe uShembe, bakhona abantu abaphethe ibhengela. Abanikazi bebhengela.
I will teach you indlela zakhona. If uyanhlonipha, if uyanimamela, nawe izinto zikhona ukwenzeka nakuwe. So today ezibandisisho ukuthi asondeleni, igroup akekho umuntu omkhulu, akekho umuntu omncane, sonke siyalingana egroupini. Hlanganeni, buye pha egroupini, ubheka abantwana bakokwenu ukuthi basekhona, uyabulisa, siyahlangana. Akunanto endiyifuna emntwini. Ayikho into endiyifuna emntwini, le into enizozenzela mina. So izobe injalo. uNkulunkulu uniphile kulonyaka lo ukuthi nakanjani anike ndenzela abantwana bakhe. So izobe injalo. Othi nifuna ukuphatha iTPEC, eyo into esuka enhlizweni yakho, uthindwe ingelosi yakho, ku-right. But lena ndizoyenza mina ngendlela nami ingelosi yami endithinte ngakhona, ethe mandenze ngakhona. Zibuyele phi? Zibuyele kwaBhengela. Uyayibona? Because bafethu cabanga, ubuvile ubufakazi ebantwini, abantu bezifakazela abadala nabancinci. Abantu bakhulumile ubona, bakubonisa iproof abantu bethi sithenga imoto ngenxa yeBhengela. Athi umuntu mina Simba, kudala nisebenza ebhenki bhuti. Kudala mprofeti wami ndisebenza ebhenki iminyaka and ndithi ndiyahola. But imoto entsha bengakaze ndayi-afford. Ndihlala ekhaya, ndine-apartment yami endiyithengileyo, iflat endirentisa ngayo. Umntanami ndamfaka e-university, ndamgqiba uyasebenza u-right, ndineminyaka. Ndisebenza njani bona uba ndisebenzelana? But ngokuthenga iBhengela azagqithe ngisho ne-2 months, ndathenga brand new car, the latest ka-2026. Cha, ndihambi ngezikorokoro bafowethu, ninganibheki njalo nje. Ninganibheki njalo. Ndike nithi xa ndiqhama kuthiwa sesiyamazi, nanku Simba evela pha. Nathi siloko sithandazile. So ngamandla kaNkulunkulu, ngamandla weBhengela. Uyayibona? So ingakho kubalekile ukuhlangana kwethu. That's why kubalekile ukuhlangana kwethu. Because abantu badibana nama-spirit amaninzi. Umuntu angazi ukuthi maseqala kuvaleka amaphupha, kuvaleka adisi, kuvuka ingxabano, kwenzakalani, kusuke kungena ama-spirit anjani. Kunama-spirit eza ngezikhova mekusebusuku. Kunama-spirit avakashayo mekusebusuku. Ama-spirit angena ngokuhlukahlukana. Ownwa si-spirit esiyi-1. Ownwa si-spirit sakho. Ownwa si-spirit sakho. Khona ama-spirit angena ngokudla, khona ama-spirit angena ngokuhlukahlukana. So bafowethu, sibonge kakhulu guys. Ngo-12 o'clock manje, isikhathi sokuthandaza, isikhathi sokuthi thina senze imikhuba, senze imikhuba. Kunento okusamele ndinitisha yona ukuthi ngo-12 kwesinye isikhathi wenza kanjani mawusuke ufuna ukuqhaqha yonke into yakho, ukuthi wenza kanjani. Uyayibona? Kunento okusamele ndinitisha yona. But ngo-12 ke guys, ishayile manje. Ishayile manje. So izinto zinjalo nje guys. Hayi kuyasetshenzwa bafowethu. Abaphakamisa izandla abafuna unibona xa nisenza umkhuba wami ngo-12. Basho basifuna ukubona Simba. Kuthiwa Simba benzela ifashion. So guys man, ndiyahalela nyana ukuthi ninibone, but le kumele ndiyenze noba ninibonile futhi ayinangxaki. Yazi abaninzi bayajabula so.
Yeah. Ashu kunjalo-ke bafethu, hayi intombi kayise le ngumntanami. Abantu bangamangali bathi hi uSimba decent data angumntanami bafethu. Uthanda uyise, yambona ufana notata yakhe nje kwayena. So ngumntana intombi kayise. So guys, ngiyabonga kakhulu. Kubalulekile kwesinye isikhathi ukuthi ngo-12 uvuka uthandaza. Sayide uthandazela endlini, sayide uthandazela ngaphandle. Kubalulekile uthandaze. Uconnecte nengelosi zasebusuku, uconnecte nantoni, uconnecte nenyanga, uconnecte nje nesibhakabhaka, uconnecte nje nengelosi zaphandle, ukhulume nazo. So ngumthandazo bendiwenza. So izinto zinjalo ke guys. So bafethu siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Ndiyabona namhlanje bekumnandi ukuthi sihlale sonke. Ama likes amaninzi kangaka. Almost nenze ngaphi namhlanje ndiwajonge mesephelele. Yo. Abantu banifollowile namhlanje aye kancinci. Abantu balikile, abantu bayibukele ilento live yami. So uNkulunkulu anibusise. Kusasa sobe sibuya ngo-part 2 into esizobe sibuya ngayo. Ngo-part 2. So nikhumbule ukuthi empilweni amandla akho memaninzi netest zakho ziba nkulu. Kwinto nento ozobe usukuyenza yazi ukuthi kune challenge zakhona, but ndenzele into eyi-1 nqoba kuzo zonke. Ingqinamba osukuyibekela ukuthiwe le ngqinamba lena kuthiwa kwesinye isikhathi mhlawumbi kumandla osukunawo. Kuthiwa kwesinye isikhathi hlala uthatha imali uyise eklabhini ungathi wena nizocaphula kancane. Kuhlale kuthiwe mhlawumbi okanye eba ngumuntu mhlawumbi ongalenzi ucansi totally. Ungathi wena kwesinye isikhathi hayi zomane ndizitshontsha ngoba ninemali. So ingqinamba yakho yimele. Kunabantu abanengqinamba ekuthiwa khona ungalichithi igazi ngezakho izandla, ungayenzi.
ungayenzi ngoba i-challenge zizinto ezizoloko zikhona. Emhlabeni uzoloko uthestwa and uthestwa ngokwamandla wakho. Uthestwa ngokwamandla wakho. Ngoba intoni uNkulunkulu uma ngabe ungumntana kaNkulunkulu kwesinye isikhathi phofu ndisho nje basingabantwana bakaNkulunkulu sisonke. Xa ungumntana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ingakho enikeze oSimba, uxolo ndiyaxolisa kondawo. Ingakho uNkulunkulu enikeze oSimba amandla ukuthi uSimba khona ukunibonisa izinto ezisazokwenzeka in 1 month, 6 months, because uyambona umuntu osuku kwesinye isikhathi abantu osuku uphila nabo ukuthi uphila nabantu kusasa abazothini impilo yakho izofana nekaJosefa. uJosefa wavukelwa zibrothers zakhe, zizalwa naye because of intoni, because of ijealousy. Uyayibona? Kusho ukuthi nawe uyabona uNkulunkulu kwesinye isikhathi mekufika i-challenge ukuthi akususe ebantwini ochola uba zihlobo zakho, ochola ukuthi mhlawumbe ngabantu mhlawumbe ushate nabo, ngabantu abaclose. You understand? So uNkulunkulu usebenza ngendlela ezininzi ngoba nguye uNkulunkulu ophinda asibonise izinto ezisazokwenzeka. Kukhona la kuphephisa khona. So mntana sekhaya, phila ngomthandazo, nomethe ungathi usebenzisa wena umthonga kanani, usebenzisa ntoni, but involve uNkulunkulu kwizinto sokuthi uyazenza. Involve uNkulunkulu. Ukhona nje umuntu othi mina uNkulunkulu andimthandi, kwathini, but mase umthi yamlandelisisa umuntu wakhona ukuthi unawo amandla, mhlawumbe uyazama ngamandla, cha akawa understand ukuthi udinga uNkulunkulu kulamandla wakhe. Ukhona kumuntu osebenzisa into zobumnyama ke baninzi futhi beyenzonto ebethi abamsaba uNkulunkulu, kodwa umbona umuntu ephinda futhi efana nokuthiwa ngubani lenkosi yamadimoni uBelezebubhe, ubani Nebukadnezar, something like that. Iyayibona into efana so guys, sibonge kakhulu, uNkulunkulu anibusisa. Kusazoshuba guys, kusazoshuba, ndiza ngo-part 2 okukhuphula amandla. So lo part 2 lona uzobushisa kakhulu ngoba sobe singena ekujuleni, sobe sithasha amagama athile nabantu ukuthi bakwazi ukumamelisisa ukuthi andiclaim xa ngithetha ngoThabo Bester namandla wakhe, xa ngithetha ngoMamkhize namandla wakhe andiclaim. Kunabantu empilweni guys ukuthi izinto ustrugglisha. You understand? Naba strugglishile abantu. Umuntu azibuza ukuthi ehleliso ukuthi 500 ngizoyithathaphi. But ngokubelieve, ngokuba namandla. Ngoba xa isenzeni ndweze bengekho kwi-social media. You understand? Ingakho ukuwitness abantu abaseca kwakhe bethi hayi lona amandla kanawo, ustrugglishe phambi kwethu, wakhuphuka phambi kwethu. Kholelwa kuwe, kholelwa into onozenzayo. You understand? Abe lo muntu lona esazi banaye unamandla nawo. Ahlala amhlebela amandla ukuthi manje sisikhathi. Manje phuma kanje, manje yenza kanje. Because kusebenzana elifini, kusebenza amandla. Uma unamandla ukayi2 ukufundisa abantwana abancane ngoba ngibonile ukuthi abantwana abancane banithanda kakhulu. Uma unamandla ufana nomuntu okuthiwa uyathakatha, ufana nomuntu engathiwa futhi uthwele, ufana nomuntu engathiwa futhi awuthwalanga, awuthakathi. But konke nje kuyakhona ukwenzeka ngesikhathi esi1. Usukunjani? Usuku namandla. So naxa unoNkulunkulu bangakubiza ukuthi uyathakatha, bangakubiza futhi ukuthi uthwele uma unoNkulunkulu. Noma nje wena usazi ukuthi anithakathi, anithwalanga, but bangakubiza because of amandla ohamba nawo. Sikhuphula ntoni? Sikhuphula amandla. Ngiyafundisa ukuthi amandla xa kuthethwa ukuthi ayakhushula kuthethwa ngezinto ezinjani. Xa kukhulunywa ngamandla kukhulunywa ngantoni? Uyayibona? Kukhulunywa ngantoni? So abantu bayakhohlwa kakhulu ukuthi
ndanikezwe ingqinamba. Ingakho sowuzoqala ubona izitori soyabalisela hayi ubani wayeso. Yes, kwesinye isikhathi akuzizo mhlambi ingqinamba uzibambile. But ukuthi uyoshayeka edlozini kukhona la uluze khona. Khona la uluze khona. Walokunqandwa. So abantu bebhengela abazi understand endwezi ukuthi uma uhamba noNkulunkulu uyafana nomuntu ukuthiwa uthwele. Uyafana ngoba kwabhangela ziyenzeka. So mina ngeke ngize ngigive up bafowethu. Angeke nje ngize ngigive up. Angeke ngize ngigive up. I will fight until ndilwela abantu. Because as long umuntu esisho ukuthi mina Simba beningalala ebusuku kodwa manje ndiyalala. As long abantu bekwazi uncuma kanjalo ukuthi mina Simba kade ndigula enyameni. Ndiyiva lento lena manje nesilwane. And abantu bayagula apha phandle kancinci. Abantu bayagula. Kunabantu abashaye ngezinye izichitho. Umuntu abethwe ngesichitho sokuthi lo muntu lona uzothi mawuhleli naye uve isichitho sakhona nawe ukuthi cha man. Ube khona lapho ungenguye umprofeti ungayolutho uvo umbone lo muntu kuloko nje lo muntu ukhalwa ngaye lo. So angeke ngize ngithule. Ingakho ngithi lisafuna ukubuya ngesiprofeti ebantwini. Ndinikeze ngoba lento le ikhona. So bafethu sibonge kakhulu. Nabo futhi abathi hayi thina siya ko Nigeria thina mhlambi siye endaweni ezithile kuseyindlela yenu. Kuseyindlela yenu imnandi mesiyibona. But asiyazi behind masengaba sekuvale ikhethini ukuthi kunjani. Imnandi mesiyibona sikubone futhi nawe ukuthi une peace sisho sithi hayi lo muntu lo une inner peace lo. But most abasichazeleyo basibonisi you understand sibonile uba imnandi nyani yona. But inobhathi nje omkhulu. Inobhathi omkhulu. So mawuya ko Nigeria uthi hayi wena uyendaweni zakho ku right but ingathi into ungaqale udigi research. Kumnandi uba nguSimba. Kubhlungu uba nguSimba. Kumnandi uba ngumuntu kubhlungu uba ngumuntu. Kunabantu abaphila life ebhlungu bafethu kodwa babephila life like enye othi moyibheka na uthi ndiyayifuna le. Usho ukuthi le no matter whatever that it takes ndiyayifuna ya life. Yabo. Umuntu ezohlushwa into njengamanje njengoba sinqola mnandi so kunabantu nje abahlushwa izinto zabo ngosithetha kanje. Yebo. So shuzela ukuthi wena ufuna ukuya ngapha noma ukuya ngapha. Ufuna ukuya ngapha. So ngithanda kakhulu bafowethu. Namhlanje ngibonga unijabulela. Kuyabonisa ukuthi vele abantwana baqeda ukuvula esikolweni. Ndiyabona like plus ngapha futhi emisebenzini abantu nothisha baqeda ukubuyela guys. Kubhizi nje kubhizi. Sibonge kakhulu uNkulunkulu nje anibusise kwizinto enisuke nizenza. Focusani kwipurpose yenu. Focusani kwindlela uNkulunkulu anibekele yona. So kusemhlabeni lana uNkulunkulu azangasho bakuzobalula. But sibonge kakhulu. La siyakhona siyaphambili. Asibuyele emva mntana sekhaya. uNkulunkulu abenani. Abantu abathi bafuna imisebenzi kusasa. Ngizobacelela ke uNkulunkulu ngizosho ukuthi guys uNkulunkulu ngicela nivulele. Ungayeki opportunity la ukhona. Cela uzungayiyeki opportunity obusithi hayi qualifications ingcono wathi sebenzisa opportunity mntana sekhaya. Kulife esiyiphila namhlanje. Okunye nokunye uzokudibanisa phambili. Sebenzisa ntoni? I-opportunity. Sibonge kakhulu konke kube kuhle.